نعم، أنا دائما أقول أنني تأخرت كثيرا في زيارة إندونيسيا، لكن الحمد لله إن شاء الله نعوضكم يعني بزيارات أخرى. ربنا يعني ييسر هذه الزيارات، ويعني الحمد لله أن التقينا بهذه الوجوه الطيبة. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah saya terlambat tadi kunjungan begitu padat sehingga semua tempat saya terlambat. Ini semuanya baru istilahnya ngecek lapangan gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan di Solo insyaallah syahr insyaallah kami. Syiaruna min Solo ilal alam. الله يبارك فيكم. حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد ikutilah jalannya, dialah guru silawat dan salam ke atas Muhammad, ikutilah jalannya, dialah guru silawat dan salam ke atas Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. إن شاء الله.